Ti masakbayan. Ay, Oh, apay ngagsanay ka. mayat matibiyag dito yung probinsya, bagat. Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, Ngam, anyam. ngam nagrigat ti agurnong, bagat. Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat ad dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bakat. Anya nga ta, no, padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatan. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan tangarod ija syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Sigurado nga da trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruction. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para ka dagiti ubing. O sige. Panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ija syudad. Agyaman ak no kasta, bagat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Un bagat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutat. Hanggang lumapan tayo ija syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumatan, kanayon anapulot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y ti kas iti napaspasamak iti apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman at no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaitan. Si kakit di man, Insan. Huh? Ay, wag gayam. Ang mga nada pa'y bakante a boarding house di tapag-abangan. Ang sino kang sapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudan? Wan ko ma. Padasin man mo. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang baro. Uy, minanamat, barok ko na namanin. Basang ko na ayuan? Alahwanan basang. Winana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka matanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta baro. Ay este basang kunak kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kundi may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak ang tapagyan ng dainsan ko. Kasta ka di? Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amo matan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya. Nasaysayat mo ti ugali na angam itisika? Anya?
Ay, joke lang. Si Kaki Dim. Ay, panawan ako dito ay. Adar Aramida. Diyak kaya timasinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumot ti ko na kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siya mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pa'y mo't kat di may bagaday talakay. Ngamin, santa pa'y mo't anakit kita ida. Kaano da kano nga umay? Italawas ka nukat, kung ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ije ayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanya. Ti ugalik. Sana siya. Si kakit dimat. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na nga kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti usaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Un bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami ang mabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan, bayaw. Wen, isuan nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmot dito'y syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy, bayaw. Wen ipag, husto ka iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minang taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kaming nagababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no tiar aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo tiar aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anyangay mo ti trabahom idi? Ako pharmacist. Nagkasta ka di? Wan, iso na laang tadyak mat makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam, sa dinong ay ti pagtrabahuam dito no bilang laang. Ijay mo't laang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kaya't mo asawan? Agugas kamot iti karots? Ay, manang Magda. Anong sak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito'y syudad? Ijay pala ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay lang ko mga rod tamaanusam ijay. Kumusta ti pa nagtrabahong ijay anda Uncle James? Nasaya at mat, bakat. Anyang iti ubraan nyo ita? Madama ti panagtiles mi. Iswasim makit ti sikat ko. Ngam di balay. May ruwamak to. Italaang daytoy.
Nabayag mo't ngami na sa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, nainbag na ron ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bakat. Da kami ti makamu iti kanan mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mo't ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa matarum-rumor di asawa ni Regina, pagtrabahuan na ay. Asidagla ka no ti pagubobraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no ti tangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No mano ti tangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog ti langana. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko amaditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi pa ng kitkita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan da kas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, oray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak nagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaroba. Ay na, ibagbagakin ka insan, Di ko na makisarsarita iti dayja Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di insan? Jak to pa'y makmapandita boarding house da. Isong ati kanayon nga umay dito No makita na asimang petakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagkit di kastoya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka moten. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako mano uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugalan niya. Iso akasta ka. Nalaing! Uwen! Naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa'y lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsaal. Anay ko. Sao ka nga minasao? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Kasano kumagkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga aramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsin nung ba't pailaang dagiti agasawa di tabangit. Wingam, di agpakati. Anyamot tanday ta alalaki. Tong paan na matan ti asawan. Ngayon kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Iso akas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan kumamot akas jay.
No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanayin bag. Di na ko matungpaan. Kaasim at ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay makidi No di da pala sumardeng aging ga ito madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti karots inton bigat. Bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng itisugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya? Tamon siguro. Jak, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigod alalakim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddutak gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panaging inum ko ti pangipapapasa. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man nun iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugod mo! Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas teg trabaho. Gapo iti day tanaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam? Ha? Panagbabayad man ti abang, ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugot mo. Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapawan namin iti ganas ti trabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam? Rito? Idi nagaramid ka iti may kaniwas. 5 laeng abulan ti puridak nga anak ka. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita, anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa? Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma, kas ama, dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla ka namin mo ti panagap-apa yung agasawa. Wen nga rod. Inal daw kami matan nga agapa. Kanayon nga min anabartag tunggal agawid. Anya? Kan may sa. Kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanan na. Wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na. Isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanya ka kwarta. Uray amuna nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ti asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan nga agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yun. Ganern. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang Marga kan insan? Wen, pulos ka nung awan mayawat nila kay na kan kuana a kwarta. Unay. Awan sama ti aldaw adi dagapang. Di dala mabai. Isu dala ti mangmangag tunggal rabi anak uli magti amin. Wen gamod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Amumatan kanyak insan. Masapsapa ak amapan agugas iti karots. Nakaturog da pay laeng do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, agasikaso ak meten iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid.
Si kakit di mo't insan. Ay na, pudno ti ibagbaga. Uray alas 8 tirabii. No saan pa'y analpas ti istorya na, ay nako, saan nga gawin? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lahat na nakastoy. Ano, santikas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa laong titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatot pa ilaang ni Kevin naging gaita. Kan, oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, daitaman gayam. Wen adang amin nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na daita magda. Panawa mo ni Rito. Da kayong gini Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apo ya tinong panak mutlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At dak lang iti asinig tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, ket dayjay pa'y lang at Kevin ti ay-ayatan. Kwa? Bagim lang ti pampanunot, magda. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensyakan. Ngam oray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pa'y lang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang, kasangsagpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang, iso akita mo, nakarugrugit pa lang iti ima. Kwa, ada ka di bagasyo ading. Awan namin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan na rod. Mga no da bagasyo. Bumulod ako mapay laang. Sukatak to no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din tagda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kan, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, ang oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan pa'y kit di mo ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Ay, uwin nga agpaisan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din? Adto ti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga ba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo as si Daan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangalan. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho nga. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman ti bilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, Nana.
Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asim mangpet? Kasta ka di eh. Kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpat, tagsubliak manen inton bigat, ha? Sige nana, agyaman ako unay. Nasaya ata si mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, ket dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko rin man papanawan da tayo dito eh. Awa bibiyang ko. At damat balay ti nakapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangaringan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, Nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manen ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, Nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, Nana. Agdis kitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kun ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minanti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mat nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Dahit nga rod, ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Sigurado nga ada kwartana dayjay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga adda maipautang na kan ka. What no? Itad na paikit din ha. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Uwan ko ma, di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang-allowance ko laeng? Basta ka di. Sino nga tan ti pagutanga? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa ng obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbaga. Ngam pasig mo't abaribar ti sumbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol kalangan iti panggadam. Total, dadakil mo ti anak nyo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinakan ka. Di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwartam. Kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer ito madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kankwana. Ay uwan narigat mo't no basta ipautang mulatan. Sapay la kumatakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yig ko adagos diti boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet talubulan nga abang na. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laan.
Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no dadag iti ubing. When Kat, kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartang kadakwada? Ha? Sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Asi damad. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pala Bakit? Kasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga Rod. Aday ta manang Magda. Day ti ututangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang ni. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka agbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Awan anyaman na manang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tada kayo. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikutam. Ay, mapaanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amaan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayan. Mariribukan akon at talaga, ading ko. Ni, apay anak ko ng tikasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apami mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Isoajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya day ta? Imbagam kanyak idi, nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon yu iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tanusardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapoy ti araramidam. Anya ti amom. No sarda nga mo ti panakichat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apudno a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon yu iti asawam. Manang, panunutam ko dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda ang nakakaasi iti kasta nga aramidam. Ne, apayan. Nagmayat mo din ti panagkatkatawam, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jayman kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibagana ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay. Gaputa umapal kanya. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaan iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal nga laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot, ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasayati ugali day di Regina. Mangdadaal mo't gayam, ti awanan bain. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kini Regina akarubam?
Saan na? Diyak kasarsarita. Oray pa'y agrana kami di banyo. Wano di lababo. Kat, kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana. Bayadak tulat ta, ah? Saan kumot na yung baga alipato ko? Utang ko nga ron. Wan amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na, ah? Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha? Papanawak ida. Anya? Jack amo, no apay akalat matan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay da Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan ak namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasaya at kankwana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan ko magkiti apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin da damagaktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya timadi na ibagana kanya. Anya ngamin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipato ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Oray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Ha? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami latta iti mamitlo iti maysa nga agdaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots. Tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko ang nalipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwarta. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngam ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akaskan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kankwana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan kan kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, wun nga ron. Jakman amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay ti nakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kasta't imbaga ni manang magdakan ka? Bakit? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas na gayam. Ay, anya matan ti kasta aka aruba. Wing nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan, siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjemot tan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakit? Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maramidan ta.
Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, noan yaman ti ibagbagana. Una ikan rito, talagang awanan tinamnamang agbalbalyo ka. Abay, sika. Nagbalbaliw ka din? Ha? Sungbatam ti saludsud ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno? Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, di ka sumungba. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawanak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. Nukas to'y matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akas ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo di sina? Apay git dinasan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam? Sige! Pumanaw kami kadagitan nagta. Agawid kami ni Jay Probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, da kasta ti kayat mo. Ha! Amam magda, no agdaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta, ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam, ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Ita mampay amay bagam kanyak ti kasta. Ita mampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali dahi a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? Well, Unay kan, insan. ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo tan nga agap-apa dama ng Magda kan ti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ayun gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumaday jay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko day jay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng. Diyak namin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali man ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. When insan, sika kuman ti makaamo amang singir kan kwa na. When awan parikot.
Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kita na. Ay, di mo aramidan dayta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No baribar ti sungbat na ay na tong pae. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ijayan na. Siyak man ti mang singir kan kwa na. Amo na mo ti ugalik. Padasin na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Ay na, insan. Saan mong aramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti aramidan da. Pagaramidan tayo lata itinasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas jengar aramidan na? Ay nanubariba ti subat na. Tungpa. Anya? Intod bigan. Siya mismo ti mapan iti ayan na. Tas siya ti mangsingir kan kwa na. Amo naman ti ugali. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan. Siya ti makaamo. Anya, imbaon na katap no umay naksingiren, kasta ka di? Oh! Apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat si kamo ti nakautang? Wen, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak, abayadak no adakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw, wano inkarik abulan, apa nagbayad ko. Maawatam, sikabak ya. Awan ang kaitibain. Si kalaro din tinakautang, si ka palang tinalastog. No ti among kat kabalam amin at tao, nagbidot ka. Tinumpanakit din. Oh, anya ti kayat mong aramidag, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwarta? Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag? O, dinasayaat mo kasta? Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapan agugas iti karots, nagkakwarta. Agawid, nakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklakan ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marami akla dayjay. Isumot itong pa. Talaga balsat na di abakla. Ngamsaan pa nga ita. Masigurado. Matong tumot laang dayjay kasi tinaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno di na kunaan. Akabaulan na amin at at tao. Di awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Diyak kabutang ida. Pagtim ugak to pa'y ida adwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudno na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, atakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadyak kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da.
Apay ngaya kasta damot tayo. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Ano? Bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ti manang Magda. Ipalagip ko kankwana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kankwana. Tasayang dayjay a kwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay a kwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagag la ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa ikwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay ang kastamot ti panagsasaong, manang. Sa anak nagsao iti kastoy kan no nasayaat ka kanya? Gapula ang iti apal mo kanya, iso ad dinadael na? Ipagkamkit din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Sikala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanya. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agug-ugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Diyak kayatan asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Diyak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada day dyan. Sa bagay matkit di Ay, diyak lain pagarup akas jay gayam ti ugali na. Dinam mo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagug-ugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudgat. No anya la unay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno addala kwartak. Day talang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdantan. Nasayaat mo kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen so nga anya nga ta. Numang sapul talaang dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang, isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day tasing-asing mo bakat. Ay katwa na Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Dahi ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, damat Diyak mat maibaga nga awan.
Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, ah. Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay mata na ko namti kasta. When, tanagbiit kayo ang nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngem, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makauruno nga. Ay, true. Kat, kumusta ka nga iti kaarubang? Kat, kasdilat ta, ah. Saan kami natangag sarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-lika. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas na tayo ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Lumapalpalabas ko dito eh. Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatan na. Kasda na day friend. Kunamlan bak nang. Ngam agugugas lang mo't iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup pa akakalkali a karos. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tilangana. Umadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abak ka iti sugal. Ay unay kamutan. Day tati bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamot ten ati pagbayad. At dayta ka man nakunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kang pa'y makabayan. Ne, kano nga ruti pa nagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amuyumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayan. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laangan ti saan. Bali dua abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad mo iti abang, friend. Ha? Amano da kwartam, pautangan nakpay laon Pangalaak na ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal, iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod, friend. Parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Gat, ingka agugasan na iti carrots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasak tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Di ka madanagan, bagat. San nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanan tayo. Anya ti ko nambasang. Agsapsapol darihina iti daga agatangan da. Nana,
Iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak kaurnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat na gamin nga gasawa. Wan nga ron. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da ito'y? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Nasaya at matno kasta. Nagbiit daman anak kaurnong. Ay na, huwin nga rod nana. Nagagat na ngamin nga agasawa. Wan nga ron. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Aywan gayam basang. Saludsudam tuman kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da ito'y? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday di abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo iti UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay. Alangan rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ha? Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y pala. Anya? For sale da ito'y balay da na Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Kasta aya? Nagmayat kumaday to'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Kasaritak tuman ni Elmar, inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam da ito'y balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na. Sayang. Kurang ti ornong ta. Wan nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wan man nga agpaiso. Anya ti amuta nga eh. Amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Ha? Agi na naapay biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan a panagnaudyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti day. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo a 2 gives. Ha? Kasta ka din, Nana. Ay na. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na rehina. Elmer, kalpasan ti do abulan, sumangputan ti anak ko nga gapu iti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta. Mapagsasaritaan tayo ti may papan iti da iti abanag. Kan apag isuntumatan apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramidan nyo. Wan, Nana. Tinapatag, naibagayon kanya, ada kayo ti manggatang da iti balay, iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik nak ita, bakal. Uray siya. Kasla jackpot
Patyan amadan tayo iti kabukbukudan abalay. Saan tayo ito nga agab-abang? Unbagat, naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at trabaho. Aging gaan nakaurnong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan abalay. Punno dayta, naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da iti balay. Sa balinton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laangan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka dinana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan ditoy? Day tatijak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang anadili. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang nga Rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapul kan iti sabali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya? Iso anaskan ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Basta ka di. Saan na bale? Ibayad ko lang ang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mangsapol iti boarding house ita. Nang runakat nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga Rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan na kayo, di umay kayo laangan dito enmi. Wan gayam, pagakaran na nga di kaarubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga road iti adayua, tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan kap apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto kalaunay. Ay, wun gaya, minsan. Anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten? Man-mano, tikas kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da kan lote. Saan pa'y, insan? Urayin tayo kanupay di anak na sumangpet nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Datayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amua, jak mo't damdamagan. Kan